Abanyekongo hirya no hino ku isi bakomeje kwigaragambya mu buryo butandukanye. Mu minsi ishize nibwo twababwiye inkuru yuko muri Kenya hakozwe imyigaragambyo dutatubaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri Canada. Kuri gicuro abatahiwe ni abakongomani baturuka mu bice bitandukanye byari ku mugabane w'Iburayi. Abanyekongo bo mu Mububiligi, muri Suwede no mu bindi bihugu byinshi byo kuri uriya mugabane wa Ulaya bakoze imyigaragambyo ikomeye, bayikoze uyu munsi bagamije kwamagana ubwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge, abatutsi, abahema ndetse n'andi moko atandukanye hirya no hino mu gihugu, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse no kwamagana guceceka kw'imiryango mpuzamahanga imbere y'ibi byago bikomeye by'ubutabazi n'uburenganzira bwa muntu. Ibyo ngibyo rero ni inkuru ziri mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, nk'uko n'ubundi muri kubibona no kuri video zanyu cyangwa se aho uri kurebera iyi video kari no kutwumvira. Hari abanyekongo biraye mu mihanda itandukanye, ubwo ni ku mugabane w'Iburayi. Rero aba banyekongo bakoranye batangira kwamagana. Mu byo bari kwamagana rero, reka turahera bundi kuri leta y'Kinshasa. Leta y'Kinshasa bagaragaye bavuga bati Tshisekedi gabanya ubwicanyi, bafite ibyapa bitandukanye bigenda byamagana ibiri kuba. Ibi bishatse kuvuga ko abanyekongo bari muri diaspora, ubwo ni diaspora mpuzamahanga, nabo bamaze kurambirwa guhora bumva ko bene wabo bishwe, ejo bagabwe ibitero ahangaha hana. Nyamara reka by'umwihariko hano i Buruseli cyangwa se mu gihugu cy'Ububiligi, ni kimwe mu bihugu bifitanye umubano yari na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko n'ubundi nabo ubona ko badahwema kugenda abanyekongo bariyo bamagana ibiri kubera iwabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu byo bari kuvuga n'ubundi mo baravuga aya moko akomeza kwibasirwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nkuko nabibabwiye, hari abanyamurenge ni ubwoko bw'abanyekongo ariko bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se rusa n'ikinyarwanda. Abo ngabo batuye mu bice bitandukanye, harimo za Karehe, za Gakenke, za Murenge ndetse n'ibindi bice. Hakaba n'ubundi abatutsi, abanyekongo b'abatutsi n'ubundi abenshi bari mu banyamurenge, nabo bakaba bari mu bari kwicwa cyane hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kuko bakunda gushinjwa ko ari abanyarwanda. Abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bakunda kwicwa nyine bazizwa ko bashobora kuba bakomoka cyangwa se mu Rwanda, kandi nanone bakicwa cyane na FDR n'undi yasize ikoze jenoside ku butaka bw'u Rwanda, hakaza kuba abahema, nabo n'ubundi bwoko bw'abakongomani, nabo bashinjwa kuba ari abanyarwanda. Hakaba n'andi moko atandukanye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Rero ibiri kuvugwa n'ubundi ni ukwamagana noneho ubu bwicanyi. Mu minsi ishize abo muri Kenya barabikoze, amahanga abireberera arabyihorera uko nguko. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho abakongomani bariyo, by'umwihariko abanyamurenge nabo bamaganye ubu bwicanyi. Muri Canada niho hari hakurikiyeho naho baje kuza bamagana ubu bwicanyi buri gukorerwa aba banyekongo biganjemo akoresha ururimi rw'ikinyarwanda, babwirwa ko atari abanyekongo niyo bari kwicwa, nicyo baba bazizwa ngo si abanyekongo ahubwo ni abanyarwanda, basabwa gusubira ku butaka bw'u Rwanda. Ariko twakibaza ko leta y'Kinshasa iri kureberera ibyo byose biri kuba, imyigaragambyo hirya no hino. Leta y'Kinshasa twaba tubona ko ntacyo iri gushaka gukora, n'amahanga nayo akaba ari kubireberera, nayo akaba ntacyo ashaka gukora, kuko abashobora gukora imyigaragambyo wenda bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bigahita bifatwa ko bishyuwe na AFCM 23 kugira ngo bakore iyi myigaragambyo. Ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye bya Afurika
ubwo reka dufate nko muri gihugu cy'u Burundi naho habamo abanyekongo benshi, ushobora kuyifata ko nabwo bishyuwe na AFC 23 cyangwa se bategetswe kugira ngo bakore imyigaragambyo. Leta ya Kinshasa ikabona uburyo ibihunga mu buryo bworoshye. Muri Kenya naho ni hano mu karere, naho birashoboka ko leta ya Kinshasa ishobora kubifata uko, nabyo reka tubyumve. Ariko nanone muri leta zunze ubumwe za Amerika, ko leta zunze ubumwe za Amerika burya ni kimwe mu bihugu bitari kuvuga rumwe na AFCM 23, bitewe nuko bari ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, kandi n'ubutegetsi bwa AFCM 23 bukaba bukomeje kugaragaza ko leta zunze ubumwe za Amerika bafashe uruhande rwa leta ya Kinshasa. Ariko nubundi abaturage bakagira gute, bariyo bagatinyuka kujya imihanda yose bamagana ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, by'umwihariko ku banyekongo bari kwicwa, bwo abanyamurenge, abahema ndetse n'abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi, bwicanyi buri gukorerwa na leta ya Kinshasa. Bwo ni ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Bundi iyo tuvuze ihuriro ry'ingabo ya leta ya Kinshasa, hari ushobora kumvamo FARDC gusa. Oya, ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa habamo FARDC, cyo ni igisirikare cy'igihugu, hakabamo Wazalendo nayo ni ihuriro ry'imitwe ifasha ubutegetsi bwa Kinshasa, harimo n'abamayimayi ndetse n'indi mitwe. Wazalendo ubundi ngo ni urubyiruko ngo nyine ruba ruri kurinda ubusugire bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hakaza kubamo ndetse n'abandi batandukanye, abwo hakaza kuba no mu ngabo ziri kurwana n'ubundi zishinjwa no kugira uruhare muri ubu bwicanyi, harimo ingabo za leta y'u Burundi, nazo zirimo kuko zifatanya na leta ya Kinshasa kuva iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yaba bavuga ko baje kurwanya AFC 23, ariko nabo mu bitero bigabwa mu bice bituwe cyane n'abasivile, ubwo bikajya n'ingaruka ku basivile bakomeza kwicwa. Bwo ndavuga hariya za Karehe, za Gakenke, hakaza ko harimo za Masisi, hakabamo za Rucuro, hakabamo amagrupuma agiye atandukanye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, muri Kivu y'Epfo ndetse na Kivu ya Ruguru. Abo bose nyine abo bo muri Amerika nibyo bari kuvugaho. Muri Amerika birangiye hahise abakongomani baba muri Canada, nabo baza bunga mu ryabo bavuga ko basaba amahanga ko usaba leta y'Kinshasa guhagarika ubwicanyi buri gukorerwa bene wabo b'abanyamurenge, ndetse bagasaba na leta ya Kinshasa guhagarika kwica abanyekongo bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Ariko nabyo nibyigeze bibaho, n'ubundi barakomeje baricwa ko iyo minsi nyuma nabwo hakajijwe ibitero. Tukajya tubona ati muri Minembwe bagabyemo ibitero, Imasisi bagabyemo ibitero, ndetse za Karehe, za Gakenke, muri za Rucuro, muri Rubero, hose bagenda bagabamo ibitero bitandukanye, kandi bikagaragara ko ari ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa zagabye ibyo bitero. Ibyo byose amahanga n'ubundi akomeza kubirebera. Tuvuye aho muri Canada, ubwo twahereye mu kwano ku mugabane wa Afurika, tujya no muri Amerika, ngo ku mugabane wa Amerika, ngo na Amerika ya Ruguru, tujya no muri Amerika y'Epfo muri Canada. Bahagezweho ni ku mugabane w'i Burayi, noneho atari igihugu kimwe hano ku mugabane w'i Burayi, uko ni nubwo bahuriye mu Mububiligi, ariko aba ni abaturutse mu bihugu bitandukanye, harimo n'ubundi iki gihugu cy'Ububiligi cyaberemo imyigaragambyo, ko imyigaragambyo yabereye i Bruxelles. Hakaza kuba harimo abo muri Sweden ndetse n'ibindi bice byinshi byo ku mugabane w'u Burayi. Bo rero nabo bunze mu y'abandi bose bari bakoze imyigaragambyo ikomeye. Ni imyigaragambyo mwibutse ko iba mu mahoro, ni imyigaragambyo mu mahoro, kuko nta kindi baba asibye kujya mu mihanda
nta kindi kibi baba bagambiriye. Akenshi usanga na leta y'iki gihugu baba bakoremo imyigaragambyo yohereza abapolisi bakabacungira umutekano kugira hatagira ibindi bibi bahuriramo nabyo. Imyitozo rero yo mu mahoro, aya nako imyigaragambyo yo mu mahoro yabaye igamije kwamagana ubwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge nk'uko nabibabwiye, abatutsi, abahema n'andi moko atandukanye hirya no hino mu gihugu, cyane cyane muri Burasirazuba bwa Congo. Rero ikintu cya mbere bari gusaba, barasaba imiryango mpuzamahanga ko yarekera guceceka, ko mu byo n'undi mu byapa bafite bari kwamagana ubu bwicanyi, baramagana kandi guceceka kw'imiryango mpuzamahanga imbere y'ibi byago bikomeye nyine byo kwica ubutabazi bagombye kuba buhabwa abanyekongo, ndetse no kurenga ku mabwiriza mpuzamahanga kurengera uburenganzira bwa muntu. Ariko n'ubundi amahanga aracyari nabyo kubireberera hariya muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bimwe mu nkuru tumaze n'iminsi tubagezaho hano kuri The QuickTimes News nuko leta y'Kinshasa ibyo iri gukora amahanga ari kubireberera, ahubwo AFCM 23 ikajya kwereka amahanga ibiri kuba, ikanababwira ko amahanga yahisemo kugira guceceka bakareka leta y'Kinshasa ikica abaturage, ahubwo barebera inyungu zabo bwite. Anga rero icyo bishatse kuvuga, kuko nkuko natangiye mbibabwiye, iyo bibera hano ku mugabane wa Afurika ari uburyo bafata umugabane wa Afurika ukundi, ndetse n'ibibazo byo muri Afurika bakaba bumva ko batagomba kuba babyinjiramo. Uruhande rumwe aho ngaho ndabumva abanyaburayi ndetse n'abandi ku isi, ariko nanone sinumva iyo miryango mpuzamahanga, kereka nayo nimba imaze kumera nk'abanyaburayi ikaba iba ifitemo izindi nyungu, uko bimaze kugaragara ko hari ibihugu byirengagiza nkana ibiri kubera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kuko hari izindi nyungu bafite muri ubu bwicanyi buri gukorerwa abanyekongo bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Kuko bo impamvu mvuga ngo ubwo bafite inyungu muri ibyo biri kuba, muri kubona ni abasirikare bako ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Impamvu rero ndi kuvuga ko bashobora kuba babifitemo inyungu nuko twumva ko muri Congo bari kumarana, ariko hakaba leta zunze ubumwe za Amerika ziri kujya gusinya y'amasezerano yo gucukura amabuye y'agaciro. Niyo mpamvu mvuga ko n'ubundi bashobora kuba mu biri kuba muri bitero biri kugabwa na FRDC biri ku leta zunze ubumwe za Amerika, bashobora cyane n'ibindi bihugu byakavuze ndetse n'imiryango mpuzamahanga, kuko n'ubundi hariyo MONUSCO, kandi MONUSCO nta kiri gukora. Ko mu minsi ishize nibwo twabonye umuyobozi mushya wa MONUSCO yagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, abanza kuganira n'ubundi na FRDC, ubwo navuga igisirikare cy'igihugu, baza kuganira na M23 ndetse na FDLR nayo ubwayo baraganiriye, ariko nyuma yaho nta raporo nta n'ikindi kintu bigeze bakora. Kandi n'ubundi ibyo bice birimo imiryango mpuzamahanga, harimo Croix Rouge, harimo iyi iyi MONUSCO n'ubundi nayo iriyo, ngo n'ubundi butumwa bw'imiryango mpuzamahanga, ariko bose ntacyo bari gukora hano mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibyo byose nibyo biri gutuma abanyekongo birara mu mihanda, bakajya mu mihanda mu bihugu bitandukanye, yaba hano hano muri Afurika plutôt, tukareba muri Amerika y'Epfo, Amerika ya Ruguru, ndetse no kugana Burayi. Ubwo bivuze ko hano ku isano hatarabera imyigaragambyo y'abanyekongo, ni ahantu hamwe gusa hatarabera imyigaragambyo y'abanyekongo, ubwo ni muri Aziya ndetse na Oceania. Nibyo bihugu abanyekongo batarigaragambiririzamo. Twakibaza duti, ese amahanga ibyo byose ko bari kubireba, kuki ntacyo bari gukora? Ese
isi bwo twunze mu ry'aba banyekongo bari ku mugabane w'Uburayi, isi izarekera he, izageza hehe guceceka ikareka abanyekongo bakicwa hirya no hino hano ku isi? Ibyo nabyo ni ibyo gutekerezaho, tukareba tukugoreka dutegereze turi nyuma y'imyigaragambyo ko ari icyo iza gutanga. Ubwo nuko nko byari bimeze, ibi byose n'imyigaragambyo yabaye nyine mu gihugu cy'Ububiligi, ariko ikozwe n'abaturage batandukanye bavuye mu bihugu bitandukanye byari ku mugabane w'Uburayi. Inde QuickTimes News, ngende Bakoze. Icyo ndi kugusaba no kujya hasi ari subscribe ugakandaho, ubundi tugakomeza kubana muri gahunda zitandukanye za QuickTimes News. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze kubana namwe, gahunda za QuickTimes News zikomeze zibanogere, kandi ubundi turabibutsa ko QuickTimes News tubakunda kubi cyane, turabakunda cyane.